itu yang mi'at dikatakan. Nah, maksud mengenai 60 mi'at putih. Kaputi'au. Nah, mendapatkan hapuskan apa mi'at terusuk. Ayo. Biarin tadi nyanyi kirim tadi. Tahu apa benar? Nah, mati tidak selesai. Tak makan tampang, mati tidak selesai. Nah, ayam itu kita cakap. Sekarang saya tak tahu kemudian katakan syak hadat cari baik. Kafir besok taya dunia, berkat dunia, bawa dunia curhat lain. Irai sepatutnya ditiput. Entian ada yang bersama dapatkan ini akan teruskan proyek di payah di bahan-bahan yang kita tahu sekarang. Ini kami sercut, cocok. Nah, ini kalau soalnya ayam besok. Saya dah berkumpul kami yang hamba tenang keseluruhan itu. Kan yang nyihak yang berusnya bercakap, kita teman yang besok radio, ini kan yang kain besok, bercakap dengan besok. Pakai itu radio yang nyihak yang bercakap, kita teman yang besok. Kan santul pakai kata mereka pengumuman yang yes, ini kan santul. Amin. Hai, assalamualaikum. Kemarin. Iwan tapang mana pakai tungi hak kita. Hai, mati dengan sekat dosa. Iwan macam mau tahu apa rasa yang apa berarti
tanaman nanai. Bukan kalau dia dah tahu. Baik. Halo aku utama dia hari aku. Oh mahaya dia bikin umai apa ini tertakuan. Oh beri aku sakala menuh hati kotor kita. Bye.
ini kurungan akan turun tapan itu suhamat kaya takonan itu suhaman kirai sana ayal alimuan mako kurungan nubot kaya tapawan binyan kaya hama sur menan sisemi tapi ada penting birang yang hama kaya hasil sabi ni ak kamu kan sama aham jatuh betul maksudnya nanai suatu hal yang kita boleh niat sebagai datang isunan sebelum kan siapa usul kereta terus kan siapa turun ini Madeo sekaspat mengatai makan kalau tanah sudah datang
sama acan miso hinanay kira suaman samot miskopo inalepan ngaya ato alma sekarang ay sing kemudian mengolalan di timur ini kas alma saya perlu mengut dan terus ayam miso amikan sya ami turun amin. Tinggal cari kakak. Hai. Ini punya ini si Nawan, si Bali, dan kita tahu kamu atau asai dengan betul kukiran namu. Anu sinau kini anu satu daba kasih foto. Layak kasapan kamu atau asai. Diputar di Simawun. Hai. Mapana kita tu pakai ini Italia ke nina atata. Jika mama atahsan kita makasai. Ngai kako kasaan kamu. Anila ko kau kami. Tak itu tu kanila ingapa kia ko kau namu. Bima pan kami bisa kai lima palang paitui ini pialaan mana saya jalan turun minta turun umur ku sapayo awak kami awak jika dia kamu kinian akan ini ipalah kita wadata umur sapai isin awak ku sapayo sekali awak mantu tu ada itu cepat tak isin. Jika mau tahu saya usini mahal itu, wakai kapu, naik sana. Sekarang terus kasih patungan awal itu, tuan tu, baru mahal. Tu pakai ni tu ini inuli, minta sama pulau baik ser. Cuma kumikuan lagi na Taiwan ni seje. Tu no kaya tak sakai kolonial dunia no kan. Dengan mafana kaum kita keladiu, seperti samsu, sangat kurang kumi, saya kurang ladiu, umaan dengan Yesus Kristus kumi diputar di kita nan, inilah akar. Anu saya pakai kita mengkafi di ini Yesus Kristus atau umat saya kecil sebelum kita, sakit mama nak kita, pakai ini di saat yang baik sebelum kita minum ni. Gambar ini Yesus Kristus ini kafir tak mengalir kira-kira kita anak ko ani pa pamit ini kita nan ama pulong kami amin hai kita kuliah hai kita hai kita hai tuhan
Wa mau ni ami tini ka karya ngai. Wa mau. Apa nak kami? Tu soal tak nusu. Anu saya tingin kamu tu soal nak faham. Pakai ni mau tinggi. Inanum. Dilamar. So, ayo adatan apa tani? Ya, kalau saksa tu. Wama, ina tuku tahu sang dia. Bapak kami. Mas hausi ini sisi orang mai. Mah, lu kusuat sang misu. Wama. Hati minggu nikah. Saya kapasok ni, doa manai ini bisa nak tahu mai. Dengan kuasa Yesus Mama hai sang kami nawani kami percaya petengin kira rawai atam tahu kan Mama saya kepada dunia tetap ada suatu Yesus ini kan awal kuasa dunia mengutuk kami matalau kami masalah tidak paknan misawama hadiran ko kata tudong yang tingkaya semua nanay wama bilungmut kami itu tak tamada aicer tan miso mpapin miso tokdir to aicer kumama makat duwa tan miso sama dini akal apa tenar taramana cecek na so miso sama tamado satang kami dia susah ini kami nam, tunu tam dawan kata mama, anak mama, sisi ini saya mesti suanan, jadi kami misu, hai mama, persen kami, abuduyun kami tu, bakuratai, tak jatuh kau ni, kutirin, mati aku cari kutui, ini pa, kutui, pa, farid ini misu tu baru cuaca. Mama, sisi, mama, haleluya, kasih ni. Kata tutung mama, katanya hamba putih tanah dengan semua turun, amin. Hari turun tu abang. Mama, hai be, hai. Dan hai bapa, tu, dan Yesus.
江长老故主动来一下，你今阿爷是陈国梅只是就是甲巴罗就是好故你今阿爷，你招待的一点的改观是张忠梅，张忠梅姐妹伊巴拉迪瓦伊点好伊阿公尼有张孙祖弟兄。kapal Fainayan, kapawan, kanila ini sa kukutan. Yung bagay dia, si 张进贤之士，主动来。包括另外是苏玉婷姐妹，可能不好，因公来dia aku kira. Dia na bayani kira ko ni patutong, aku ni sikatayay. Yang bersepan, soal atau kamu ya, kami isu sungguh, tentang dalam peradilan. Untuk dia sangat lagi, sehingga sangat sungguh dia kalau tu, isu transit tu, kami tu, sungguh dia tidak hitam sangat dalam dia, ini. Kemudian agak berihai, ya kumpa soal hasa kuih sang namu, hari soal ini aku namu kasar soal aku namu pasal dia. Satu pun itu dia di balik terpakai, minat kamu kira tinggi ya tinggi lo, atau kalau jika tu kira namu tu ya tinggu agak, tapi menurut namu kita nam. Situdua itiai sampai buat sangla atau si tanani tinggi lo kamu hau. Katiri hai to kala nenen minta. Dia sakat cirai ayah sejauh hau di pasal dia tinggi rumah ni di peta sangla hau ayah sangla. Tidak nenen ini sejauh jauh ilu ni adalah cirai lo katerungan. Situdua dia kucing yang sanglau, ni pada dia si demi mencari事，nama tapi sumber itu nanti nemu, dan tapi mungkin macam apa itu mungkin ulung mungkin hawi akala itu.63441块，63441块。那他同我我把塞，家不经经水电好哩，我我不拿那个，啥干么得刷这个自己，大概过，你我帮那啥。Kalau boleh tu,叫个消息号，jatuh ni biasa minta dengan tu ia kai pokia, tu piskin minta pinen tu sesio, ini matai win, matai, dan minta ini jatuh Baik aku asal kamu asal kadang aku mana aku asal ini kayak aku kira asal skin. Kalau suka mana minta pinana itu sisio. Hai sekarang tu sah. Kalau ni malu beli hai hari, dah beli nasiban. Kalau pinana aku, baik aku asal tahu pasai hari. Kalau ni kalau beli hai Tunisia, kalau beli hai kami di pinana, tapi先是很急了，白样，这个多路。今日于2月23日召开公布了你的什么把要推好，把18笔改过，还能很多那你的陪参会，因为那你还会kita接下来你的嘛不多，那kuasa kita patah tanah apa soal ini kasih pak kongsi. Soal jenis sengaja itu hal, noi penanganan kuah kuliah ini sudah tahu.
ini kaya di bagus suara itu dengan kasih mata kami dengan naon ya malah tapi dengan awal mengenai kuasa kita. Jadi kan seperti dan kira di sekalima dari resus fungsi sosial karena fungsi ini iwan 9700元kira musim fungsi ini 6000元这项fungsi ini sih有还是多少kalau sekarang 6 kalau kata turungan Angin kuwa aku sunnah rumahku karena mana air tutulung mamakai aku nikiu kai hawi badan untuk uliri katalah juga patah kasi han minta maaf saya melawai umat kaya kami rumah sani dapat nikiu kai dia dan gaya kamata katayan nai gatuku katamu yang rumah dan asal demi waktu suci kata dia mengata ni gak tu ni kiu kaya matayan ayo karena ai orip ni kiu kaya matayan aku hal itu消息 kalau WhatsApp mana kita tu 消息 tu nika tu WhatsApp 在郑州请长老去家里进牧师 nika Menungkai memiliki karya kami Nucira hari 29 hari Pariu Sejeni ini lakukan saya atau kian Santia Hal ini dipancau pengikuan Cintu Tingsan Di namun hantu api Jika Anu Aikako Asan Dan Antara Kami Taus di paikor patungus tu bawa cabai lamu batu asal anu aku di kanan anu awai timon aku sakamanan hai minta atau kami tutun pertama kami nuri anu aku paswar di kanan di batu asal tahu sedatusa mahal tu aspe amanan tu as lamu batu asal saya jalan kupi turun kasut aku kanan kakak ada satu tadi hai macam mau ditini dia usah kata tak penuh tantau sana ayun mahu kumpa kanan dengan kesatu datang kanan ketemu saya cecai kanan pasal kanan itu turun tu aci ini Aisyah aku di kanan Hai, ini aku ini aku teman-teman mau pasai. Hai, tidak aku sisui. Hai, ada aku sisui minta. Ini ini Cikaria Sekalima Safari Sekalima Tosir masa ini sebab saya Tosir hai apa tu mengalir tutup mereka bercakap tak tudung makin soalan aku ni kayak kurang hai sekalima ira aja masada kuya juyuh swasta nenen iraku rumah maan akai nisan icain aku juga umaan maanan sau hanaku swasta juga cai jingau tudungnu raraunu rongnu hakar kunini san mata hatun misalnya antu oteng kunini jingau yumi san neng kakui mafuhat kuya jingau marah ika
maroi lalu ngaku saya kabahiran suasa kuya tuyo utudun nu tadi ihai rarau pinini kabahiran saan ta sekeroh hangira pacumur jinglau kuya kabahiran tahaf hantu ngira tuya uteng asa tahaf ta saat sakaku ami nengengi paarau aku kuya tatu saai babahian pasai ini kakuanan mafer ataini cicilku sapipik nandra matiau sapipikmu tataat ngai aliris kurdet han nandra kuya cingau ami ala mafer dicaya hanaku kuya suyuh kala soen nandra kuya sinau sam hanaku soal saja patayra nandra Papilon itira chandra patiren tu sai pakawasan tu saki tunini jingau mahrak chandra mi sama tuya pakawasan terien nandra daruma kuya jingau tu maru tata ungen nu dandau saan hal kibat mi itosi memintai cakacak biasen kuya tapi ihai ademak sanai mi pason sipso mitai kuatan mi tangira ami tengil pina soal nu kawas kini sesio hai tizio Saling mapulong pian hai sinau ay pakan mereka untuk soal berita misikan sawi sikap yang seperti oleh putera minta asal saan dengan juga mitangir soal tapang setakak mencumu tu kira sekap palo karya ini masih kita nan dan nai biasen usul sawatan kuya tadi ihai temat sarikaka ini serima cepat karya serima atau sih dan safau usia ini masalah ini dikatakan kemudian umat dia tadi ihai atau bahkan dia tidak bisa tampil rata mafanak dan sarikaka Mufana kita punya tampil si Einstein tadi kakak mufana ayam making keu tu masa mama naya lusitan ya tampil bukan syuja tidak asal kakak mufana ambil faham itu lacu adalah mereka ucapkan ada ucira kuni serta pangai making keu tidak saya soalnya kakak umat katalawan maku dia tadi ihai azimat serikaka hai saan usuk ini di falco mak amata katalawan hawi saai ku ulacu ya yunsitan saan umaan utati nu falco utamtau serikaka ha ikaka utati utamtau tu katalawan lacu ucatan dari serikaka belum Material ini ilmiah sedangkan
Itu safal hai tidak harau limita itinya kala hari ukata awang go follow chok tadi kami follow chok tamdal ilmiah sipanak kita dari 50 setelah maala ni ai setang ni aswal ni ayukinsha ilmiah soal saan saai katalau yang mulaco saan katalau na baharu follow chok tamdal now tapi ku follow chok tamdal sarikaka Sedangkan sawatan biasa kuya tadi hai agama apa sifatnya kitanan ini adalah di Cikaria sekali 5 Jepang 5 kusapau 5 sekali 5 atusi tangsa sekali kusapau atusi sekali 50. Betul soal nak saya sekali 6 mapusi Cikariaan dan sawatan kuya patlah kami ini ayam Jepang besaan. Alu saya misawat alu saya paling subat ayam Jepang Hawaii kata buku alu Jepang 就是上帝会追讨意大利人不算你这个5Jepang你这个再等个4都是这个。Yung semua kita sa kapito tunya mapulusi sa araw si Cikarian hawi. Bahal itu soal sa kaka. Uya sa pafrir mo tama na hawi ano sa ay tutuon na mo. Ano patla kami misalnya dia patla ay lumako hawi pakuling dengan lumako hawi kakcha. Itira pafrir ka utara mo. Na sa Cikarian kamu na sa kutabang sarigaka malaksaw kamu saan itini sa kapito mapulusi maaraw lumita ini sa 5 Jepang sa 5 dan sa sabato si 50 sejak sa 50 na yung mahal kuswar papipalar uli ayong kisya si Cikarian kita hakya bidiyang sa mahal sa 50 ilang pasiman na ay kita na mga tatuto ako tuki aku lebih ahli dapat hawi pakaraw lu tapang lu kawan katu masa mama nai mama selesai azasa uti cendo lalu untuk tamdau kita saling kagam pulau kemudian baca melakukan sekatulah aku misal ni sekali kurai sampai ini kita ada alafir sekali kurai kita rumi sekali kagam nanai kalimaan nak rubian, kalimaan nak orang kita tak mapanak kita bisa sayau kapal kita sedikatkan. Sesaga, nawiro mapulong pasarkan utapang pasipana atau papipalar kita nawiro tadi kamu utam-utam sedikatkan. Tundo yung asid kita ni sekali mat tang sa safa atau siung ni sakalima safa no Cikaria hawi pasamaan keharatan ya no itu rohan ka tamtaw saan no itu rohan ku fuksina turohan ay orang tamtaw ukag malachulo ay saan no iro Sumaplo ano asid pun nagfanya sudah matya tulon mikakya si isaw ni harima kita daw sa ikaka tatidah ke follow shop sawatan liasen sa kutapang ni papipala beliau sa papipala kita nal bagi usway din sa kalima tansa sa follow atau siya sa ikaka hay sa ikini irahat sa masata kuya suyuh suara sa nenenan ira kuruma tayar tayni saan Litsayan ako cingra umaan amak ansyaw hanako suara sa cingra ututsay cinaw utudong nuraraw no lunuhkar unini saan matahaf to nisangaan to oteng unini cinaw yo mi sa nung gago mafuhak kuya cinaw maro ilalumak ututsay mafahayan suara sa kuya suyuh utudong no tadi hai araraw kunini pafahiyan saan ta sukrohan nira pacumut cinaw kuya pafahiyan
tahap hantu nira tuya oteng a sa tahap sa ligaka itin mahron nga sa limobulong izafat hawi militer sa sa ga duita maang dia liang chi hanato intiri itini isesyo hawi jinao sa an bisa ni dia minta ano nufata an hatia katau saan rumah sa usado sa ligaka misalnya kalau abineno dia 4点amis saune mahal sahaja kefaran mau dia umat punya Cina punya mi fishing kita kan tu flat mi sa fishing ke flat ni betul orang akai lans macam ganas agak punian Cina hawe suara saya kira saya 我只在sampai arau tapang kitanan cuma arau tentang tahu saling kakak这所以你是讲那么多些这是二人遍地的形状这是尴尬 tapi follow 中好我只在今天我都动怒rarau nu long nohkar kulini saan. Nuruma saya sepi farid aktasya ku hal saan ha. 西边的和本告诉我们说，这是二人在遍地的形状。如马好在世上每个人心中所有的恶saan。如马好这是在全地他们的眼睛。 Yang rada saya lawi, anu tinggiu ni minta, nusia jong iban, han besar saya umata saya kaya tadi ya, saya kaya no hana apa sifana kita sah. Mestiap usul fazal soal sauni, ya fahyan ya me, Mestiap rarau ya fahyan saan. 50 Noi arau punya tuyuh, punya ada tuyuh cikaryaan dia pada kanas Cina hana noi. Dengan marah minta tolong punya Cina punya papahan hari, mestiap rarau patran utang jauh saan. Segala pelong, nari mah aku soal dapat kita resau. Na saya fakaian, na eu fakaian. Bisa benar kita paham fahyan hau, ini asyik kita. Mahal soal ini arau kami, ya fahyan hau, mestiap bisa halaman utang jauh kami. Hak aku soal dapat saya, ya. Arau menenang fahyan dia fahyan hau dia buat saya senang ini paputar asal cerita serigala. Sebab kalau amu pernah aku likasi Israel dia Yudaya dan tahan pelak kita senjin ya me an arau lai di mataya di luka家谱nu rai nu rumah yes kami fakana men kan dia nak pula 5 apa fahan 3 4 kilo 好那个mahal itu是男性的眼光来讲述这个机会的事情看。我分享的是那个，我发现你第二我好诶，我再三我发现那是那个，mana ai punya fakian tu, betul punya fakian dia fakian dia. Fafah dia sering kata, mestiap fakian tu hamis di pansah dia me. Saya fakian aluman tu fakian ni lah. 是因为文化的不同才有不同，这是他们在用语上面的习惯，是那个。Pagkanya di mga papahiyan, jirarawan di mga papahiyan, saan? Naurut jiraraw, saya habis saruto, utapan sa tingkap. 特别如果我们在写作上面比较敏感的话，怎么说？我们通常会发现，当人们在写作的时候，教会或是一个城市，大部分都有女性的她来干。 再不是男性的那个他，这是一种文学上的一个表现的手法。当然，我们愿意说为什么这样？因为现在已经男女平权是你看看，
可是当我们在读圣经的时候，请跳脱这个部分，干不弄啊。因为阿西比尔发家觉得好，把马带着你那有无法发现，那有在发，那是啥干？这是一个完全上的一个表现的方式，节目并没有所谓的要歧视发现哈。Sabi sa ako nga kita asip dunian fangza at suras 50. Ira ka utang hanya sa karena utang ka utang sa ka tahap hanya kya jinahawi sa kasadak ya papahan saan. Punya utang hanya ina jina atau utang hawi 表示神用来量度所有世人的罪。Upinanang kawas kurada hutam da 50. Batia tuya yang seriata dia baktau hananai. Unia sepala kita nas 50. Enggak, yo mi asyik kira dia cekaria, itskir mahal itu 50, mi asyik kira tu itskir hawi, mahal dia kalau cukup bintang. 一期结束，我们很多都不懂这个什么意象，根本现在的社会根本没办法连接成什么不懂。所以这个Muhammad tidak saling kata, ira pasifan ai kidan tu mabulu siam han ma'arawi maku mahan tu pasifan tapang ita kola mahan tu paniha ku fanza adiwa ita kola jadi Muhammad tidak saling kata, ulama mataw tidak saling mabulu. Now, uya Muhammad kita araw kita panjeranan, pafuli kita panjeranan, taramanai aruzat jeranan kita, ikaw tidak saling mabulu. 当我们看到的这些我们所在基督教会里面的，不论是有名的牧师，不论是同工是姐妹弟兄，当他们向我们说预言，我们说显明异象的时候，什么不论圣经都一而再三提醒我们，我们看到异象也好，我们经历到那个非常我们觉得不可思议的现象也好。 就算在梦境，我们看到这些神给我们的这些的梦，或是从我们的口中说出那个非常让我们觉得害怕或是敬畏的话语，它只有一个目的是什么？不用，这在把书干上，大把书翻放在出来给大家。Unia mafulusi, unia maarawai na lemas uswal hawi, sebab saka sebab hamad sebab dia utapan serigala. 它是为了彰显上帝的荣耀，什么不弄？所以异象也好，见证也好，把布鲁斯也好，在那个包括在那个我比多罗里面的有伊拉我比把这些有打扮好，我你阿古人不顿的那个。上帝给我们异象，上帝给我们让我们有非常美好的见证，让我们有非常努力的服侍，跟有很大的信心。 姐妹弟兄，圣经告诉我们，要有神的同在才能干。当有神的同在，才是一件美好的事情。Orang kita, kau ira patah kita pagi kita cerita kita sedekah. Mau tahu kita, kau ira, yo ira go cerita patah kita pagi hari. Iraho kya icem kami ayau sarika kam. Saya kita kararima, saya tarik kur sarika kau ira patah tempat kita mana. 所以当我们在读这些意象的时候，让我们的眼目是在这个地方，不有神的同在。看，但asyik kita saya kata kita saling makhluk. Kemudian masuk ke pada Yohanes yang kamu tu asal dia masuk surah Yesus kira. 约翰福音第4章，耶稣说：“我是什么？羊的门嘛，对不对？”无法我还有实力的故事里面，难道我们在耶稣的身上挖一个洞、开一个洞，变成门吗？我们就是他就是我们的门，从他的身上钻出去吗？不是，怎么样的？ Ucapkan pasifana kita dan patihai kamu itamuanan saan antara Rasul atau Mahawi ira kamu itira saan kiamin， 这是一个文学上的表现的手法，所以kamu不
我是羊的门，ci Yesus kata. Ana awal ko patay mapahay kaksa awal ko asunam adi iya ka isunod tam tao malahsi ko tayo ikaw dira masamil si saan unia mapapulusi sa kapito as mapapulusi malsa hatu sa kapapulong kata aku raraw tam tao sa likaka tadi ko follow sa tam tao sa likaka ikaw dira yung mafana kita apa sa sumas yung wala bisa sure kita ayo dabang hal dekat sa matumusay no si dakay kita palubita matumusay ko ulang no tapan kita salikan ka ikaw lira sa ay aki pasipanaku ko fansa sa kita na aka bisa salah na niyawa patulat saan patia uya makutang paningay papayan ni Yohane kami basa basuan iya ka alumanay Parisay at kamdang alumanay sila tangay asipay grisay takaw at kamdang cima ko sa ay siraraway hawi mucira gemi alat yakoloh amin ulite tuya apa fahya sakyamin Ikur halma satu suar dia dunia apa-apahian. Aka tu. Katalah sekali dia cai fansu sekali. Mahal sekali kakak. Imo fana kita musasior. Imo fana kita parisumat hawi. Itira asa paria milia kita apa free kita ramai asyik kita sekarang belum. Sekarang mata ini suai ini sekarang atusir. Litsaya hani Zakaria kuya suyuh hansaan. Litsaya na ko jingra umaan ansa hanako sual sa jingra utsay ajina utudong no raraw no ulumah kal ini saan. Sari kamu belum maaraw nila ini kuya mapahyan. Tadi Araw halu tuyoh utapang karya tidak usai apa fahyan patri utapang tidak tung ni ajina segaka cirarawai pantawasaan bersama ngah hitam tahu tidak era dari siapa demi ni sisang kita kaya siapa yang amal sa akong siapa ya ini kan yang tak oleh那个帮衬对偷金节两台湾好外国不敢6两3 6两多8两多3两3kakak itu fikir kabar negara semangat sekali kakak mahal butan tahu saan sa 50 ya bapak mahal to saan uraraw usiraraw ya bapak yang saan jadi kal mahal butan tahu sampai sebelah dengan 50 pati usuai na cela kami na yo al kapang di nama kia ya kasoi kami kila nanai bakura di tapang sarga mahal punya apa polisi arah kita nan terbiasa kami sarga pelung kita tahunan malah si ai malah tidur si ai malah juru ai malah si ai ina untuk tembak saan anu kan sepas kita soal hawi kita tu bikirai tu alu malaya sedekah pasai rai ini akatalawan sila malaya sedekah sena onen saan hal ku biasa ngomong别认为教会都是非常圣洁的，别认为每个牧师都是非常圣洁的，别认为基督教都是非常洁净的，所以我们都说宗教都是劝人向善，都是以爱为出发点。我不用，有时候人也会利用宗教，可没利用，他们都行过，我不用。
Ujang kakusaan. Kita awal itu tanda kita lihat senyaka. Araw din yung lumak juga dimita. Ayon pipila mahtsaan ilang tusa malalumutan. Ucilo kako rumah aku kai sa kefanayan sa kakak. Ucalo yang kako sa kefanayan. Pacakai itu yang siang sa kakak. 5000块就只在，有的6000块。你在把不到一个没氧气这个它顶你们好像是那个现在是可以帮我拿那个包包上面那个水，好不好？谢谢。谢谢。你利用旧盖啥那个上岗，所以啥顶你们6000块1000块。 氧气是按，你还能说好有哇，就这不敌人是按。你再把不得给你50块上来看看，5000块，没啥给他。我等你麦当劳给你可乐，我发现一杯多少钱？乾坤一休，才能买麦当劳给你孩子哦。 我发现一杯多少钱麦当劳的可乐？至少40嘛。告诉各位，它的成本只有0.5毛一杯。本来的，什么还口水看不到？mahal punya tokai saya belum. Mahal bukan mahal kita。以前不太相信基督教是不洁净。 耶稣是创始人。kalau dapat laku, Kristokio saya kakak，在整个教会历史，阿拉木的三公路，以前有一个叫十字军东征嘛，以前我们在读书的时候读到这个历史，我们觉得啊，好棒，我们爱上你当那。 也不高，把所有人接生，神的同在，他们所向的在一道。你看看，研究呢是你看看，他们就是利用宗教的名义去抢夺人家的国家，毁灭人家的国家。基督教并不是很干净的一种宗教，这是教会历史当中的有。这个bid'ah saat Arabnya 50 50. Ila kung may utang daw milyon tunian宗教信仰ano na ila utang daw milyon kyo kay sa kaka ila utang daw milyon kyo ako sa ufoksik ako sa kaka isa kali bisa mangah saka maalim da mafana bisa mangahai patspaay sa itini isisyo arawan da sa mga Al-Suam daw hay sa kinakin. Hay saan masamangah tanda bila sa kinakan. Kuya mapurusi usai papipala kita sa kinakan. Sawatan biasa yang kita tidak sangat. Ucapkan kurang tapang tu lumah bila sa kinakan. Ucapkan kurang tapang ukiugay bila sa kinakan. Usaha sa pikuran da panto bisawaan ni pirian ya bisawaan ni sa rekaka. Unia mapulosi hawi itini apa pipala kita sa rekaka. Sarikura itu lagi imatini kita itinahka. Semua hal sedang sa rekaka mapulo. Sarikura itu. Mati sa pahma sa katura itu aku mi sari gabi kereta na kami aculo kita dan 这世界已经是幕后的世界，是你看看，这个那可能mi kuan do kyo ka mi kuan do para do rumah do kita sa kita kirim saan. Ati hati maaraw ni lagu bersama ma, mereka kalawan. Satak satuai. Tapi para utapan ditanan. Utsa sa kurat nga do rumah namita para do rumah namita. Utsa sa kurat nga do kyo kay ningra. Utsa sa kurat ningra do itu urai jirana sanaka. Yasen sawatan kita ihai saan
Israel si Sikaria, ia Indonesia Sikaria, tapi pala kita semua belum. Kami mana ai kita hawi semua kan. Malau kita pergi cikau utapan hawi. Amak kuat kita kita setengah utapan kita. 不要联系，因为神会按他的时间来施行管教。我们的爱给他们撒万，我们的爱给他Elias dia anak Yahai agama mahaan kerinduan kita sebenarnya. Sesuai ini sakasiwa dan sakasapau atau sirhan sahan. Ta saak sa tatua mineng di araw ko tatusha kafayan pasay ni itakwanan makfer atay ni certo sa pikpik ng ra matiya o sa pikpik no tataak ngay rilis kuramot han ng ra kuya jinaw ala makfer dicayen na ko kuya suyo kalatsuan ng ra kuya jinaw saw han ako suar sa cinra patayaan ng rait Papilon itira cangra patirang to cecay pakawasan to sakit tunini cinaw maharap cangra misangak to pakawasan di talian ng rait laluma kuya cinaw to malo patakungan no tamdaw saan so po araw mitay di pasikala kanan kasiwa usia ya sa pikpik saan ya kufali kemin mati o alilis kuya ya zuk lai sa pikpikai ayan kemin tim araw na sligata itini isensyo pasikala kanan ya fali ale matya o pangsa atingo sligata Pakani itu Israel suara yang paling ada ruah saan fang salai atingo kakak paling adangan baca usen le punya paling saan saya cara kakak mi mahan 就是提那个呀，提那个面，呀阿里的生产呀，一定你麻烦kita好。 那个冠字在原来的意思里面是叫中心的意思，你看看，因为我们知道我们本来有候鸟，还是我们本来怎么好雁啊？什么叫雁？你把它说比那个鸟还要大。anu kasih lawan ini amas kami makfur tadi timur, anu sinau ke timur kami nukai makfur tadi ini bisa amis， 但是候鸟在北方很冷的时候，他们就往南方飞了。南方很冷，现在比如说现在叫做澳洲是很热的时候，但那边是冬天夏天，我们是不是春天冬有时候那边很热，澳洲，所以那个鸟这个候鸟就往南飞，飞到比较热的地方。他们可以飞很远，你看刚可以飞1500公里、2000公里，甚至5000公里，你看不咯？所以看看，我还可以要加油，不是吗？我呢按阿里的汉好伊，我在Julai makfrai ayam, utsau saruzai ayam sangra sarkata。他们是一个非常忠心执行上帝给他们的命令的一个上帝的器皿，所以他们不能这样说。我们可以飞很远，才可以把这个妇人这个吉拉拉瓦亚巴菲亚提到巴比伦上面。Kemudian ia bersapi tusha apa-apa yang sekali, dan ini kita konan pengaruh maupun seperia. Terus, dari di Babylon misalnya kakak, waktu kerai, saya paham sandra saat, saya kira saat
所以他们非常忠心sa ikaw ko. Araw mita. Kuma boleh sampai sebenarnya yang sering ka. Nangiro ala dunia katu sa ay papahiyan kuni acinaw maro iraki falati ila dia papahiyan. Mafanak sa sering ka. Itwa ko patusukan na amakfar ini papilon umaki papilon halay ano araw na ni paarawan hangin siso hanggang frak iya papilon halay utsay tata kay asa patale patirangan utang daw to samiyay sa ka to ni anyaro akyat kitaki pitakongan no alam mo na atang daw to samiyay kuni akitaki papilon mahananay. Usai papipalari utang daw, Toyota ya utang daw, Israel utang daw sa kanya. Usai papipalari kita sa kaka. Utang kaaluman, kuya yukin siya, pari away tuswa utang daw, papipalari. Sa rangan Israel ya utang daw. Saat si Arya sa kaka, si Isaya, si Yeremia, si Ezekiel, si Obadia, si Hagai, si Malaki, kakak, si Yona, si Mija, sari kakak, si Nahong, sari kakak, atau si Muhammad, Tusa Pusapau, sari kakak sempurna. Si Tayyib, untuk kealuman, papipalar, sarana menakai, sari kakak, ika, ka abisawat, kuya mila kakawa, doa, nangra, ya teramanai soalnya agapang Jehovah kami sama. Biasa sahaja dengan rasa mereka, bahasa itu biasa mian kami tako. Usulan terbang faalu manai ayu kisah papipala sadanan, mak tentu. Sudah arawan, tapi tu pulau kami saan ini kami papilon abang rufu sekiame. Bahkan dia lu tapang tu papilon misalnya kata amikwan tu Israel akan jauh. Betul ni apa fahian ma'arau minta pakai ini ni tu saya apa fahian misal rusufai utapang atam jauh ma'arau saran. Maksudnya kamu apa dia tu ngangan utapang saan. Kalau saya pitengah saya kata sesuatu. Saalaan patirangan utapang ko maksud saya akan jauh apabila utang jauh kayaan saranan maala sarai dan iyo saling dan di papilon marufu kata pito pro amih ansar ke belum kemudian usak kuat utapang kata anu saya kita yang utang jauh hari kaca tidak pikuan satuan utapang jauh kata Unia tinaku maswal tu di opson dia harus dikata. Ini jauh kemat menjual ini tahap hawi. Waktu ulah di follow dia ho. Pada alat tu kamu tahap tasyu sen tu kamu sama sekali follow. Soalnya itu Muhammad tu sering kata. Kau dia tidak percaya ya ayawai abis semua saya ini atas hakku kapot mako 学长嘛，嘎嘎学长、学姐，所以是按知道pagkaala pagkatama gusto tayo hako Maksudnya sa amin salamat yung ning saan sa panabih saan salamat hanin ito saan dengan kaku Unia ali kahal jadi kaliko ali sa ali jadi kaku itakaw rumah atau masalah kota suwa saan sini cium kaku mati ni saan hamas ke kalau sama masalah kak idar ke kalau mati rahay hadno pa amin sudah salamat hanako ila busyut sang syutin bagu apa sih atakonan 只要考进来，任由你玩世年少，高兴的要命。我爱读礼貌，阿咪做大事干干，阿咪练修，阿咪那阿研究，malah juga miskingan, misalnya hutan kawasan hau.
在边的那个说啊，这里个在个领袖，在个领袖，说烦恼，好不好？萨拉菲伊山以前叫做科钢板，有没有？特别拿那个雷诺，以前不是有一个雷诺的原子笔不是吗？它是白色的笔身的，蓝色的那个笔套，上面刻，然后放大镜刻那个英文单字在上面。要考miskin 个要一个给他在背后你们没烦恼，所以上面人都没好，上课的应变。我们讨厌写那个小抄，有没有？写橡皮擦上面是你看，橡皮擦有4面嘛，就买个特别大块的橡皮擦，属于上岸的。后来我们是跟到考说英文好你能给发作安。第2天就要考试，那个不漏，所以到我们是跟个mata laut tu saya kamar。当然那天老师说我并没有作弊，我真的没有拿出来，就要拿出来，这个叫准作弊。被那个监考老师看到，马上把我的试卷。桌面上的原子笔，雷诺的原子笔那个橡皮擦就拿起来，就叫我们开口干。0分，英文考试就0分。我并没有真的执行作弊这件事情，可是那张是作弊。那个监考老师就把我试卷跟所有的证物抽走。我以为没什么事，反正就是这样子而已嘛。就大家就被处分了，面对这个处分。为什么这个样子？现在姐妹弟兄，我是在关大班上的kakak，对吧？好了，saya awal saya kelima awal saya guru kami di pinggir. Bahkan yang ditakau turun mi'at hawi. Bisa mangah isu， kita关你做背笔书，就跟惩罚你，就是很多人管教，内科就0分。大一这叫做必修的科目，你看看，如果这种通识科目，大学叫通识科目不及格，2年级的其他课都没办法修，不用。最大的那个后果是什么？没办法按时毕业。这是很大的惩罚，干嘛不弄？当然，我大4的时候，暑假1整个月，人家在打工，要准备毕业了，我差点要留学校，重修，暑假都重修怎么干？我当然这个干，我上关于他帮不了，干嘛不弄？当一个基督徒，他经常性的明知是不对的。只要仍然犯错，神会实行管教。Saya mau pulang, media kita keharusan kita nanto. Hatinya Lafin, wataku soal lupa ini ay kita nan. Mafana kita saligaka, agak patela sakit ayam tapang. Kalau anu irai ho. Jemaah kita saling kakak.当一个基督徒经常性的，而且是一直持续单立在这个罪当中，现在姐妹弟兄，在上帝的计划时间里头，神会对我们实行管教。Bila kesatuan kita panggil dari kakak, kita suai ini mulai, dosa bersafal. Sekarang ini tanah saya kapito atau siapa hari saat. Nah hari pola tahun nutapang kaulahan ningra tamtau amak men. Wawa aku ya hananai nutapang amak men i setiap ningra saan. Oni pihak nukawas wawa aku punini usanai ningra saka. Oh nipi pola tamtau nu Mama aku takwanan, kunini han ko harateng mi hati ti. Irai sako caai di pa
palatam kau tuawa amama kami. Ira ai hau banam ayai palatam kawai amama hau awak sarikaka. Yama tu hai no pah amama yang malasanga tu hawi. Mengalai palatam kau jika tuawa dira sarikaka. Sai. Awak sarikaka. Bangau lai kita palatam kau kita ngadu tuawa demi tan kau liram kau iro. Bila maaf kita. Saya kata ketukuan tapang sarikaka. Mafukitu, iraho ko ulah tapan kita na sa kita. Sino kumafana Aisyah, kaku atsay sa kita. Misalnya liyaw kita patlat pakuning tumalan tapang sa magpulong. Sa mamandang amit chen, macam-macam kita hanakay sa kita. Kau rin sa kata. Anu malawat ka kodong athawi bila buta ay sakwan tapang. Unia tatapkan sa kata kami maralama tapusa kami asif tu kami nadam so tapang ini sa tapangan. Umur cintu ini sa在38章都跟家里师母早上灵修的进度。还是一sa kata yang sa tak kaya sakwan tapang tu bawa ni Yakub Yota kata, utelot ni Yakub tusa ci nan kata soal ini. Mak bas ci saat kita mak honi akan apa telas utapang saat mak keter ku saat utapang hawi batay utapang jinggra sa kata. Harus safanya sa kata ci nan hananay bisa mga hotak bisa mga adu manaay maktes Hadun tapang mikwa mi patay sa 20. Matawawa lima alam kami tusa malang ikrilay taongan kami. Manu tapang Dukdo sa abi mi demak misang kaya hiyo hadanan. Tapos siya tapang. Manu tapang ila ka ho chiyo sa kaka. Fengah tapang dia kawawa ni alam sarikaka tu syab tang semua patay. Orang minta wawa lima ni Ili yame Samuel tu sa kawawa dia sarikaka. Yutsar kacasak hal sa dia kata pipi kumba kananay. Manutapang sarikaka. Kuan tapang sarikaka, utak tak agak sapi kuan tapang kawawa ni Ili. 50，还是不过病，不是不报，时间未到，是表面。那我给他说，我们想一想，我们有什么不好的习惯？我们想一想，我们还有什么得罪上帝的没有？如果有，那当初kita paling sumbang sekata, kalau dapat kita nak hari dah, jangan saya sekata ku patuskan dira. Nanai bakuran kita sekata, mereka turun ni kaki saw ni nanai sakjaman mereka kuat selai afutui kami. Temakuran kita sekata. Ya ayaw kita ikurat kita na ni para sumat terutama yang anda bangsa yo bisa tahun kita kaya kuhsalay iko hawi itirama kurat utapan kita sarikaka sual parawan kami nanay sa kumaplo sa pangak kita sual ka utapan kita saya patalaw di posisyon ni Atsu kita sa 50 suwang tapang kundian. Sa taga ano ira ko kaya kaya haya follow sa ultrahoy nanay
palasawatan ka sa ka, palisumbatan kita kita to. Ada sa ai kita tengah hari. Dengan saya berjeju mereka pacinga, malah tahu datang kita. Sami ko cuy tahu, belum. Kalau soal ini saya sepat atau share bisa kalibat Jepang karya kami. Buku Lutapang dan Serigaka, saya ko cuy tahu. 设计很多这样的例子，奶奶。 Pasasyor kita ayam dapang, parisumai kita ayam dapang. Nana logosum dalam dapang, cium thori siung pariasan dia tak hayat dalam dapang kanan. Ya, saya dah sering kata, mineneng kita dorong meat, masa mana atam tahu aku. Mahmud kalau cakap nak jela, yo awak aku ini kiukai tak rumah yang kita mehoshi. Ukapot minta mikirek pasti belaki dan itu apalagi bisa sepaham belaki, main itu sebenarnya serigala kami. follow high saya kita cari serigala, 这是一个很古老的诗歌，什么不懂每一天多罗的阿斯安，你们按多罗，我在makan makan ayam dapang saat saya hari，每一天我们都要做什么事情？每一天。 我们都要更认识这位上帝，每一天我们要活出更敬虔的生命，每一天我们都要更加紧紧跟随这位上帝。那么，分拉给他阿明能给他呢，我们才有那个能力向耶稣支取力量，来检视我们的生命跟我们罪恶的关系的。我发给他们认罪是那个。 反而给他们悔改悔罪，我们可以蒙上帝，我们死了，乌达邦的什么不漏，我们也恨恶罪。就像上个主日跟我们分享，上帝是恩待我们，给我们爱的上帝，可是他也恨恶我们的罪行。当我们愿意，我们来给他下药对啊，然后给他把你什么？ Melihat hari， 我们就可以跟这个邪恶断绝关系，什么？那个奶奶，我们在给他帮他提升，就像耶稣学像天父一样完全圣洁一样，那你要他不干，我们有这个决心，就今天早晨，我们可以有这样的一个能力。 向耶稣支取他的力量，在神面前，我们好好的想一想，检视我们自己的信仰，检视我们的生命，检查我们的生命。那什么那一个干嘛？kita tujuan hal, sehonya kini bertelat ayat kata， 我是一个常常亏缺上帝荣耀的基督徒。 我们的神，我们的信仰是帮助我们越来越学像耶稣。我辛苦你kita pasti pada pada sudah kita hari ini naik miringnya kita cek yesan kami. Saat saya sepuluh kopi longosan minta saya kata betapa， 我们不仅仅是要求上帝的祝福。 更多的时候，我们要活出一个真实的信仰生命。当我越活出真实的信仰生命，soal saat ini lima orang dosa Allah ialah follow ajaran kami。当我愿意活出真实的生命，断绝跟那个邪恶的关系的时候，《生命记》28章1到14节就告诉我们，这个祝福会追着我们跑啊。 回去我看好好读这一段，你们哦，多少个人给他发了，在等38多些。Anu mo pala kita miringi itu nak kawas minta hari, mo pala kita ambil tun mina ai dia
tapi hai hoi soal sa ci mose di remo sa polo ina polo Jepang iku ko an ya lemat sa palamat lapan kita saat我说是不断师傅给他们真的像他圣贤一样的时候，如果不行，15到大概60节左右，后面是诅咒的经文，这生命记28章。那么然后呢，这个愿上帝赐福我们，愿意听他的话语，愿意遵行他的话语，上帝就会祝福。还。Lumayan kita sa pahamak alatio soli sa likurai han sa katulak kumi dan uang的结局这样的事情，我们一起就按照我的带领来唱，这首歌。再唱一次，谢谢。
在我们要kami para ke depan kejadian mulai ke depan kami kurat lupa merasa kakak mulai ke depan kami kuras ukiukai merasa kakak mulai ke depan kami kurat itu urai sama anda bahwa mulai ke depan kurat kemudian dikasih kakak Lahcin kita, teman-teman dah lahcin kita sedekat Amlias, Malasawat, sudah hai di masa 50. Danai, dia kita begitu yang ada dapat mati ini, pasal kata yang kita turun, sudah ada dapat setelah mati 50 kita apa yang kami turun kita. 现在节目上面有感谢上帝，因为谢谢你今天早上借这一段撒迦利亚书的第5章到11节，你让我们知道一定有公义的审判临到我们，临到你的儿女身上，而且每个人所做的一切都会记录在你的里面，我们都没有办法逃避。现在主上帝，我们更要为我们所做的一切、所想的一切的话来负责。 因为你会按我们所行的审判我们。现在主上帝，我们的行为、我们的言语，因为你是有公义审判的上帝，帮助我们。求你帮助我们认定，愿人都逃避你终极的审判，包括这几千年来的这些你所收取生命的。 圣徒们都要接受你的审判。现在主上帝帮助我们，让我们相信，那你的审判是最终解决问题的方法。因此，帮助我们愿意放下，使我们可以更顺服你的引领，更留心为个人的生命来祷告。主，让你的恩典，让你的光，让你的怜悯，在仍然有机会的时候临到我们的生命当中。主上帝，你喜爱罪人。 你怜悯罪人的事，你也恨恶罪行。因此，我再次恳求你怜悯跟祝福，愿意转归向你的一个心。亲爱的主上帝，我也恳求你赐给我们属天的信心跟能力来除去我们内心像你不对齐的主我们每一个私欲跟欲望。在更多的时候，在每件事情上面，都可以更真实的诠释仰望你的启示跟教导。亲爱的耶稣，求你继续来引导我们走前面的道路。 愿每一个人都可以愿意离弃罪恶，离弃邪恶，以至于主我们的生命充满了你。愿再次因着你的爱，来活出像你一样圣洁的生命，来成为一个有用的器皿，来归荣耀给你。谢谢主，借着面前祷告，奉耶稣的名。好一点。 我
Bapak Ibu Guru kita. Sa takalaway pamain kakarayan. Ikansya kami ko sarga ka idini sa upo. Pamaw ni Igo lapag. Sa itse to tagwanan to fogsita miyanan. Mau sulinay to. Diyasen mo tatihay no wayway. Tatihay no paruto ato haratangan. Sulinay wama. Sirawaway kami. Away ko itse. Away ko. Maan ko. Mis ayaw ko no. Satan. Pitiyo kiso. Pakire. Niyan ko. Itse. Tamiyanan. Pamaw. Iluluan. Tugiso. Ato pitin ko kamay. Kiso. Ato. Mis ayaw to. Araw to. Ari. Kiso. Sulinay to wama. Ilago sapat tingay tatihay raw i-parozon sarikaka pamaaw nanay papritan yan kuno kuratsen to parozo ato parit ko alatan tamyanan ato to idini rumi suminay to mama nanay papritan yan kuno oripacar niang kono fana niang kono itse ni ku rumah ini ku katayangan atau miasi tono pangcarai curang atau pakaian niang ko tarano pangcarai alingo kaprong niang ko tamianan sunai tawama tono pakaian to sarai kakak hawi ini tono感恩奉献atau centang 奉献atau 10奉献atau mau to patenang to persian to no pangcarai Allah to idini ko niaro no mian atau ni terkano mian mau hati ni ko rumus kani ngani yes itu amin turun amin. Sekolah perayaan Saparwatio nanay tipot isu akan terlihat. Amin.
Ya, saya katakan, hai, ikut doa orang kita, ikut doa. Kata kau berbohong dengan ketegiran anu ini yang 今年度2月23日召开，应该以多不然88号，dengan hubungan dengan ada kata kanyan ini kiokai tahu hati misalnya kita yang lebih ada. Anira betul bahkan awalnya ang silima apa yang katanya ini kiokai， 有什么事情可以能到叫anu ya sama boleh tu satu kerja itu hal kata buat dia anu ya nengen ini kayak kor hubungan anu nama hal nengen hal makun kayak mana tentang tidak kau Soalnya baca. Tasbihan, nyarai aku, bagi kata laman nu, kita mana buat ini kami nak rumah. Maharis ko, permana saya buka, untuk dari siapa, antara ni kamu dengan aku. Jaga dengan rumah bukan siapa saya berlaku. Jadi kesalahan namo di pakai di tamenan o para rumah itu baru rumah cakap ini kita mengaya tapi dengan tadi ilan no suya dijual di dalam itu kalau mana baru rumah anu jian tiapung me anak wapun ini hajiran 好像是那一天，第二天，也没印，我说那这个是不是在剧院中，我都不得而知。这个，那我kita hadirin mendengar kau atau berkonsin, tu hatinya berumai orang rumah dan kita no, lama kita hatinya itu pakai cian-ciuan, biasa orang rabun era, terus他现在不在我们当中，没有纪念，那个rabun pasal era atau di Cibu Musi,那我还有赖里面外多上就是神的神迹，也这个急救，也是这样，我的这个。 我他都那么peranan, sekarang peranan tu mana tu pun kita merahsiai ko, demam kita pilih semua nama ko, wahana minta mitolong anak hani, tapi kita tu mana sari kakak, mana tu minta, tadi hari tu minggu tu suruh minta, saya semua siusan, ini bawa ni siuji, sekarang atau di nuritas tu berada, ni hakulung ko. Itu seluruh minta ada sekarang naik pakai pitolot siapa nama kita tu juga ngai no kita mana kasih di tanah nago pakai no suar sekarang ini artinya yang awak pun semua ini waktu sedang mantu sekarang 副会长我们的龙atau 我们的顾问。 lalu kita soal hari ta malah cip nama malah kemudian aku asal nama sisi wajah anak usah asisnya. Kalau mati itu kita aku sudah tahu suami wajah kamu bukan cara tu kau ya kau pas kayak kamu kenalan di show atau mati. Hai pak kita kuliah hai, kau dengar segera. 李安，我这边报告一下哈，那个
气质健康站那边有赞助一些泡面，如果有需要的弟兄姐妹可以过去后面领取。好，因为它还有6包米。如果说你真的有需要这个米的话，你可以跟我们索取。但是我先这边跟大家讲一下，因为它有超过1个多月了。对，它日期有超过1个多月。我怕如果说有人怕担心会吃坏肚子，那没关系，你就不要跟我拿。好，以上平安。大家都聊天，你老板完了，生日嗨，你好，好的好，这边你看，这个对啊。Ingat saya kali ini untuk bising, kata saya ayo, nak harus bising malam ini. Anu sinan nak kau hari bulan, hai, nanti kita.